مرحبا جوارا تماشاوان هجرا هم بخیر هاتن برنامه ما دیسا به برنامه تگوهره ام ایشاف جی بسه میوان خو میوان مالا ونه ام پیشی میوان خو ناز بکن که ام بنرن میوان مکینه جکو هاتنه مرحبا توبات بخیر هاتی مرحبا ماموسته از جامعه تولید بم لی از باتمانه ما شعره از ماموسته انگلیسی ما مخواست از تولید پروگرام بم یعقوب جربینم سرچاوا بخیر هاتی ناو خیراته بی سپاس که ماموسته دلبرین مرحبا بخیر هاتی مرحبا ناو خیراته بن ماموسته از دلبرین دکار چاپمانی دا دخابتم و مگویم جی تولید ببن سیر دا جخور سرکفتنی دخوازم جهواران رجی دنبوریه که خوش دخوازم نه بقاسی خاله دنبوریه که خوش دخوازم جمارا باشه ساعت خوش بخیر هاتی سرچاوا ناو خیراته بن سپاس مرحبا گلک سپاس بیریوان از اسیرتیمه لعمده دجیم روزنامه گرم يعني وصا بس أوقس أوقس سرچاوا بخیر هاتنه بله تماشاوان هجرا از میوان خو ام استودیو خو آماده نه امنها دست پی بکن هگر که هونجی آماده بن برنامه تگوهره دست پید که بله ما میوان خو ناس کرن هندی سب خیر هاتنه سرچاوان را هاتنه بکرتاسی از دیسا هنکی بحثا فرماتا برنامه بکم اما ایرو چه بکن چوا بکن جبر که هنک تماشاوان ما بلکی جاره یکم الی تماشید کن و ام ببیر جی بینن جار جبر کلجان آور مرو هنک تشتان جبیر دکی از جار بجار نافبری دا ببیر واجی بخم برنامه امش سه بشام پکته بشا یکم ام جراد بین بشا بوتونه بشا بشکوجان دبرنا بشه یکم دا تشتی که امجوات خوازن دسته و به همان آوایی دوری بشکوژن لبر و به از 5% بخوینم هونه بسکنن حتی که پرس قدیه او لنبایل همبری و پیکت هینه هونه پیل بشکوژه بکن اگر هم بریا پیکتنا و پیل بکن فایده و تونه دبه که هون پشتی و لنبای پیل بکن اگر هون درنگ مابن دیساجی پیل بکن دبه که کسا پیشیا و شاش برسف دابه هونه برسوا راست بدن باشه و داویا بشان ده پرسن سدی سد هنه ازش خوب بیرا و بخم پرسن سدی سد جی هگر هون پوانم بگرن هون بخوازن پوانم خود زیده بکن مافی و هیا هون پرسن سدی سد بخوازن هگر هون راست درخن پوانه و دقات به بویاوی ده حبجی جوکره و هنه از جنها دا بیجم یک جی جوکره پرسکو هراندنه پرسکه که نه عجباند فکر که و درباره ویدا تونه بو هم بگمان بون و فهم نکر هون دکارم بیشن از خوازم به پرسه بگوهرینم جو کره که وی دجی هون دلی بندنا برا دو وبجیر کنده هون نزانبن کی جان راسته هون جخوا امین نیم بن هون دکارم بیشن بلا دو وبجیر کن شاشیه بچن دو بمینن و چخه شانسه و شانسه درخستن و زیاده تر دبه هونه لوی گوره برسوا خوا بدن افجی دو مافین جو کره نه بوی آوای کلکی هستان و اف باشنه که ام دخوازم که کلجان خال عالیه کی بهلن هدی هنی و اتمسفره ببن هنی پیشبازیه ببن بوی آوای باشه باشه سپاس که ماموسته بله تماشاوان هجرا میوان ما کلکی آماده دخوین اگر هونجی آماده بن باشه یکم دست بید که بله کام به هفته بنهرن دبشه یکم دا و پرسا یکمینا ایرو پرسا که چوایه باش کاره خراب خال خاله کی جانته جه والا آ سار ب دار ج بار د هار بله تو با زو پیل کرگله کی 30 ثانیه دماته هیه خوازم جار کدی بخوینم باش کار خراب خال خاله سار دار بار و هار از خوازم بیجم شخا جه بار جه بار اره تگواری؟ اره
باشه کام به هفره بنهرن برسوا یکیما ایرو برسوا که راسته یا نه ساعت خوش دب گوتم بیست بو یا نه من منطقه سگ بجنیا قافیه‌ای بله لگور فرما پیش گوتنه که گوتنه که پیشیان حوالی دیجی سانکی دزانه بون لی در بشه یکم ده بشکوش هنکی لزگینی حوجه دکه راسته باشه ساعت خوش سپاس کم کام به هفره بنهرن پرسا دویما ایرو پرسا دویما بشه یکم چیه؟ جبو فیکی نگهیشتی چه تی گوتن؟ آ خاف ب خانگ ج هلسی د پلسی اینجا بریوان پلکر 3 ثانیه دماته هیه بله شبو فیکی نگیشتی چه گوت ده پلیسی یعنی در چاپ جدا بس چاپ خود هیچ از بیشم زوزوکاش بو فیکی نگیشتی چه تی گوتن خاف خاف جبوی خوارنه تی گوتن هلسی هلسی ج هلسی تگواری بله اری بله دفرده مروف دویقی 30 ثانیه دمک دریجه اما پرزوده چه؟ پرزو در باسته زیده دم نامینه که مروف بفکره کام به هفره بنهرن برسوا ج هلسی برسوا راسته آننا مخابن سور پیکت هلسی برسوا راست نینه بله ماسیحت پیکتی از بیجم خاف تو بیجی خاف تگواری؟ مگواری باشه کام به هفره بنهرن برسوا کتوبا دا خانگ برسوا راسته آننا خاف بگوره خابن خاف جبو که خارنن تام نپیجگه تی گوتن هلی سیجی جبو که تشتین زیده گیشتنه آن زیده پیجیانه تی گوتن نها دلبرین خدی آوانتاجه که گلکی نزنه شو تشتک نما جیر کمانه راستی برسبا من خاف بو لی او شاش تکت از بیجم به خانگ بیجی به خانگ تگواری؟ اری باشه کام بنهرن پرسا میا دویم برسوا وی چیه؟ باشه خانگ که او نبونه همه رازید بونه تخوازی خونه دا دست تگو جخو منه بگو تا خاف تگو تاش خواست باش تزان نما وسته راستی ام وسا بکارتینن دبا که جبوان خاف آنگو خاگ نه خانگیجی خاگ یعنی خاف وکو مگو جخو خوارنن نپجیایی تی گوتن راسته خوارنک باش نپجیایی بی ایجاش بو فیکی نگیشتی بی خانگ ام بیجن گرح یجی او فیکیین که هنا تام چه نبونه هنکی ترشن هنکی حشکن رو بوانجی خانگ تی گوتن ولی تماشاوان این هجا اگر هون آماده بن ادی تماشاوان ما دبیجن جارنان هم چوک خوک بوتون بکارتینن سه چار حبل مال رودنین چند روز بری کسی که نویسی بگوتو بوم چوک آخو مور کریه هری که از لیدخم تماشاوان مجی براستی به کلجانه که گل کی نبخاسی کلجانا لوره لیب کلجانه که گل کی زیده تماشاد کن به اندام مالبات حوالو هوگرین خورا او جی دناف پیشبازیه که ده نهال بنده پرسا سیمن کام به هفره بنهرن پرسا سیم ایرو چیه؟ کی جان ناوه اندامه کی لاشه مروه زراف ب ستور ج قالند د گلور بله بیروان زو پیل کر کی جان ناوه اندامه کی لاشه مروه زراف تگواره
بپرسم یعنی دم هەیە تو زانیت نه خوازی زرا بکاری یعنی فکری؟ تشتێکێدن وەکی دی شکێدی زێدە yok نینە ستور گلۆر ستور زاتن tiştekî ji bo her tiştî bo karê bêjê ستور گلۆر navê xwarineyê sankî qalin tişxwe yani tişta qabin bûyên ji bo navê evkê Stûr û tin xalin neye wekeve ji zirav xwe- ziravê evkê ziravê laşê mirov Erê, ji xwe Mirov hevan- bê zirav hevalan bi zirav. bê xistiye êdî veger jî jê tuneye te gotiye erê zirav ez Baş e kan binêrin zirav endamekî laşê mirovan e yan na? Sertaş. Dibêjin anan ziravê min qetiye. ez ziravê jî ew mamoste lê em nizanin ew çi ye niha Ne asliyen tiştekî mecaziye sanki aman ve ziravên qatiye. Na, zirav nava Navê laşê. endamekî laş e ew kevir filan dikeve ki ew Ez zalim kîskekî biçûk bihandir e. daye. Belê belê. Kîskekî biçûk e safra. Kîska safrayê jê Erê Tirkî dibêjin. navê nate bir ama zan bu Zirav ziravê e. Xud bin- yên Aha. din jî ji xwe rengdêr şekil nîşan didin gilor ew dibe ya çember ew e Erê. navê xwarinekî jî gilor heye Gebol Gebol, ha, gebol. herêmî hebêlê gilor Sad biyan demay. wek bazin wek çember ji giloverê tê Pirsê me çawan e îro pirsê me Baş e. bi dilê wan e wê rûyê we her siya dikenê baş e baş e temaşevanên hêja ka em bi hev re binêrin ji bo beşa yekem pirsa çarem çi ye Kîjan navê ajalekî ye A. Cawbir B. Babirk C. Berbir D. Cobir Bêrvan pêlkir dîsa cewber kîjan babir navê ajalekî ye berber cûbir ez nekî bêdeng difikirim wekî dizên Erî bi deng Sanki- tu bi deng bifikirî tu şaş tê derxî tu kopya didî hevalên xwe cûbir de cûbir Te guerê 3 saniye demay ez ê mecbûr vê ji me rê niha sankî wextên jînewa Elê de cobir te got cawbir yani Belê 3 saniye dem xediya Belê temaşevanên hêja mêvana me bêrîvan got cobir navê ajalekî ye Ka em bi hev re binêrin bersiva wê rast e yan ne Saet baş Cobir yani ji ew kî hate bîram de ji ber ku ez dizanim na wekî belkî şaş bêjî yani mantıqeke şaş bêje ma wekî ji conega wanekî jî hate Ha, cobir tiştekî wisa ajalekî hate gelekî biçûk e nefsa li baxçeyan rehên fêkiyan em bêjin zerzewatan ku qut dike carinan baxçe hişk dike ji xwe carna di rewşê wiha de belê 3 saniye dem zêde nîne di rewşên wiha de hûn dikarin hinek vebijêrkan li bêjingê bikin mesela cawbir ji xwe hûn dizanin caw dibire meqes e û babirk ji xwe tiştekî ku ba dibe ji bo bafirokê filan jî tê gotin ji bo ew wesayîta ku di nav deryayê de diçe ji bo wê jî tê gotin û berbir jî berbir ber kevir e ji xwe dawî ber em dibêjin ê ku kevir dibire tiştê ku kevir dibire ew e ji xwe cobir di destê me de ê tevî ev 3 saniye ji bo vê tiştî belkî têr neke lê baş e sihet xweş te bersiva rast da dîsa Belê ka em bi hev re binêrin beşa yekem em ê bi pirseke çawa bi dawî bikin Pirsa pêncem a beşa yekem bila bê Kîjan ji derveyî xwe û yekê li hejmareke din nayê parvekirin A. 17 B. 27 C. 48 D. 57 Belê we hinekî zû pêl kir Tuba di wextê de pêl kir mafê bersivdanê ya tê ye
يعني او کیژان ji derveyê xwe û yekê li hejmareke dî nayê parvekirin. يعني وقت Türkiye'de dibêjin çift sayı tek sayı bir manada. Na. Em bêjin demxediya mixabin. Tamam C. C. Çilo haşt. Çilo heşte guerê. Erê. Mecbur. باشه دما te hevalên me şiyar dikin dibêjin dema wê qediye ye bi dereng ketiye bersiva wê dereng maye. Erê. Yê dudiya kê pêl kiriye dilbirîn a bêrîvan kê zû pêl kiribe mafê bers Ya. dilbirîn pêl kiriye. A hevde. A hevde. Dwê naberê de hesabê xwe kir. Ne zanim hejmarên asal jê re matematikê dibêjin. xweş e. Ji bilî xwe û yekê li ti hejmarên nayê parvekirin. Ez jûr zanim. Belê. Saet xweş. Kan binêrin. Spas. Bersiva a hevde bersiveke rast e an na. Saet xweş. Te zû pêlê kir lê yani migo ez ê bêjim nayê dabeşkirin carna dabeşkirin jî tê bikaranîn çûna parvekirinê de lê dem 30 saniye qediya tişna bêxemnîne û her siya jî bersivên rastan kan bi hev re binêrin di dawiya vê beşê de rewşa me çi ye? Belê Tuba 100 puanê wê heye, Dilbirîn 200 puanên wî hene, Bêrîvan jî 200 puanên wê hene. Tiştek yani wek heviyek heye. Îcerên ha mafê we her siya heye ku ez pirsekê ji we bipirsim. Hûn pirsên ji sedî sed dixwazin an na. Wek ku min serî da jî gotibû, pirsa sedî sed ew e we di vê beşê de çi puan girtibê hûn bixwazin pirs ji we re werê hûn rast tê derxin ew puanê ku we girtiye diqat dibe. Eger hûn 6 bersiv bidin puanê we nîvcû dibin lê mafê we hey hûn dîsa bersiveke dî bidin. Eger bersiva dî rast be puan dîsa diqat dibin tên ser keysa berê. Baş ez ê ji we her siya bipirsim yek bi yek pêşî ez Tuba bipirsim tu dixwazî ez pirsa sedî sed tişte bipirsim. Belê ez dixwazim. Tu dixwazî Dilbirîn Ne. tu naxwazî. Ez niha naxwazim. Baş e Bêrîvan tu dixwazî. Belê. Baş e kan binêrin ji stratejiyeke cuda hilbijar em binêrin ew ê çawa derbas bibe. Tuba sê rengên me hene tu dixwazî em pirsa di hundirê kîjan zerfê de tişte bipirsin. Ya sor. Ya sor. Belê ka em bi hev re binêrin di hundirê zerfa sor de kîjan pirseye? Herêmeke xweser a ku li dijî Spanyayê doza serxwebûnê dike. A. İrlanda B. Katalonya C. Skoçya D. Kosova. Di pirsên sedî sed de em bi demê we sînordar nakin. Tu dikarî têra xwe bifikirî. Na ne hewcê fikir ez yani zanim. Tu dizanî ji xwe? Katalonya. Katalonya. Te guherî? Erê. B. Katalonya. Mêvana me bêyî ku dema xwe zêde bikarbîne got B. Katalonya li hemberî Spanyayê doza serxwebûnê dike. Ka em binêrin ev bersiveke rast e an na. Saet xweş. Spas dikim mamoste. Bersiveke rast puanên ku te di beşa yekem de wergirtibû diqat bûn. Yani vega bu 300. Nizanim ka em ê dawiyê de lê binêrin. Dawiyê de. Dilbirîn gotibû ez Naxwazim. naxwazim ji bo niha pirsa sedî sed. Bêrîvan du reng di destê me de hene. Tu pirsa di hundirê kîjan zerfê de dixwazî? Bila kesk bê. Bila kesk be. Ka em binêrin pirseke çawa di hundirê zerfa kesk de heye? Pir merak dikim. Welatekî ku dixwaze bi rêya referandumê ji İngîltereyê veqete.
A. İzlanda B. Bakur İrlanda'yı C. Skoçya D. Zelanda'ya nû. Ez heman tiştîş bo te jî dubare bikim. Em bi demê te sînordar nakin. Tu dikarî têra xwe bifikirî û diheb jî jokerên te hene tu dikarî bikar bînî. Ez yekî wisa bêjim C Skoçya. C. Skoçya tu dibêjî. Te guherê? Erê. Belê temaşevanên hêja ji bo pirsa sedî sed pirsa dawîn a beşa yekem bêrîvan dibêje Skoçya dixwaze bi rêya referandumê ji İngîltereyê veqete. Ka em binêrin bersiva ku da rast e an na? Sihet xweş. Ez pir bêbiryar bûm. Lê Lebijêr kedê kîjan bû tu di naberê dema bûyî? Bakurê İrlandayê lê piştre min got ez İrlanda zêde Yani Bakurê ew ji ber ku Bakur hebû ez bêbiryar mam. Hani tevahî İrlanda ban nizanim ez ê dîsa di naberê de bimane. Yani carna pirs du aliyên pirsê hene di vir de digo bi rêya referandumê. İşte İrlanda, ev Bakurê İrlandayê demeke dirêj e ku şerek li wê li ber derê ye. xwe nêzî pêncî Dîroka wî sal. jê ye Belê. demek ki dîrokê de demek ki dirêj şer jî kirine. Belê. Hem dîroka nêzik hem jî Berî dîroka de jî. kevn de gelekî hewl hebûne lê niha jî ne bi referandumê bi şer ev tişt. Yani referandum hîne net rojeva wan de. Saet xweş. Gelek Rastê spas. derxist. Heyfa telvan pirsa hat sanki te her dijî dizanibûn. نه هر دوجه نزانبم تا قز پرسا کم İşte rahat. ویجما بات ایوش تشتاق وسا وزن نزانبم و پوانیم بشونه Piranî pirs ji heman kategoriyê tên pirsê sedî sed. از وسا ده فکرم yani Baş e. Te biryareke rast e. yani لکور خوان هاز وسا ده فکرم Baş e siheta te xweş. Hîna bernameyeke dur û dirêj li pêşiya me ye. Du beşên ku puanê wan zêdetirin, demên fikirînê zêdetirin li pêşberî me ne û avantajên we zêdetirin li pêşberî me ne. Em ê bi hev re binhêrin ka ew ê çawa bibe. Beriya wî em binhêrin di dawiya beşa yekem de ka em binhêrin piştî pirsên sedî sed puanên mêvanên me çawan. Tuba 200 puanên wê hene, Dilbirîn 200 puanên wî hene, Bêrîvan 400 puanên wê hene. Gelekî nêzî hebe, wekû em nû dest bi bernameyê bikin, em ê dest bi beşa duyemîn bikin. Belê temaşevanên hêja, beşa duyemîn a teguherê dest pê dike. Belê beşa yekem melpey xwe hişt, beşa duyem hinekî format ku herê hinekî hêsantir dibe. Beşa yekem me got em kelecana xwe pey xwe dihêlin, hinekî hînî atmosferê û pêşbaziyê dibin. Beşa duyem da me depên biçûk tanîne ber we. Pirsê ez ê bipirsim, piştî ku pirs qediya 45 saniye dema we heye. Bersiva ku hûn difikirin rast e, hûn ê li ser depa li ber xwe binivîsin. Ev qas. Dîsa di beşa duyem de jî 5 pirs hene. Di beşa duyem de 45 saniye dema we heye. Hûn her sê bi hev re bersiv didin, ew meseleya bişkokê êdî qediya karê we hinekî siviktir dibe. Hinekî kelejan da dikeve, lê puan gelekî zêde ne, dibe ku hûn hewl bidin puanên zêdetir wergirin. Baş e? Dîsa piştî 5 pirsa, dîsa pirsên sedî sed hene û mafên wê yê jokerê hene. Ez ê wan bi bîra we bixim. Belê temaşevanên hêja piştî beşeke xweş ka em binhêrin beşa dudiya ew ê çawa derbas bibe. Em bi hev re bibînin ka pirsa yekem a beşa duyem çi ye? Gundikê dono û hêlîn berhemên kîjan nivîskarî ne? A. Mahmud Baxsî B. Apê Musa C. Nureddin Zaza D. Mehmet Uzun 45 saniye dema we heye, hûn dikarin têra xwe bifikirin û bersivên ku hûn difikirin rast e, li wan depên li ber xwe binivîsin. Belê beriya ku hîna gelek mave dema me bixede, me her sê mêvanên me jî depê xwe rakirine, bersiva xwe dane. Ka em bi hev re binhêrin, çi bersiv dane,
وی پرسه بله میوانن می یکم و دویم گوتنه آ محمود باخسی بریوان جی گوتیه آپه موسا کام به هفره بن هران برسوا وی پرسه نویسکار گندک دانو و هیلینه کیه؟ بله محمود باخسی ساعت خوش هر دو پیشبازین ما ین یکم و دویم راست درخستن تزو برسفداش بر که همشریته بو اره خرزی محمود باخسی خرزی نویسکاریم سرجیانه گرک لکورین کرد بود محمد اوزن جی همه پرتکیم خواندیه بکردی ترکی جی از زانم نیویه جی هر دو نویسکار زیده نه حاکم بوم اما از هر دو کازانم جرام درخست بله محمود باخسی یکش هیمن بنگینم و جان نوجان جی کل دیاسپورا لسرگونه گلک برهم افراندیه ساعت آخرش مال واوا بله پرسامه یکم لپیمه ما که ام بنهرن پرسا دویم آبشا دویم چیه؟ وینساز کوبیست ایکو تابلویا بناو گوئرنیکا خیز گریه کیه؟ آ پاول جزانه ب پابلو پیکاسو ج سالوادور دالی د غفور حسینی 45 ثانیه دماوه هیه وینساز کوبیست ایکو تابلویا بناو گوئرنیکای خیز کریه دیسا هر سه پیشبازن ما هینا 30 ثانیه دماوه هبو و هر سیان دم پره بینام رو تنگ بشا یکم دا او بشکوک دکه که کلجان زیده ببه 30 ثانیه مرو هر دنیره در باز دبه نه با آرامی و هر سیانجی برسف دا کام بنهرن و گوتیه چه؟ ایجا میوان ما یکم گوتیه ج میوان ما دویم و سیم جی گوتنه آ کام به هفره بنهرن برسوا و پرسه یکو گوتو بو افوینه مچه نکریه و چه کریه نوسا گوئرنیکا کیه گلو ساعت خوش ساعت خوش لی برسوا گوئرنیکا پابلو پیکاسو تدید بجی افوینه من چه نکر و چه کر نوسا تزا بحثا وجه انوشان کر گرینکا گوئرنیکای رومانه که خوش های یلدز شخر بوی ناوی هیه تنه از اوسا بیشم او هات پیرامه مگو از وی ببیر بینم تشنابه هینا افتزه بوده پرس هینا سه پرس پیشیامه هنش با وی بشه که هم بنهرن پرسا سیم پرسا که چوایه دما کو بحثا نویسن هیروگلیف ته کرن کی جان شارستانی ته بیرا مروف آ سومر ب فنیکه ج مصر د یونان دیسا و کسول از ببیرتینم 45 ثانیه دما و هیه دما کو بحثا نویسن هیروگلیف ته کرن کی جان شارستانی ته بیرا مروف قنات ما بیست ثانیه دمایه دما کو بحثا نویسن هیروگلیف تکرن کی جان شهرستانی ته بیرا مروف بله 10 ثانیه دم مابو هر سه میوان مجی دپن خورا کرنه که ام به هفره بنهرن برسف چه دانه و پرسه
توبا گوتیه ج، دلبرین گوتیه آ، بریوان جی گوتیه ج. که ام به هفره بنهرن برسوا و پرسه چیه؟ بله مصر دو پیشبازن ما برسوا راستان مثلا سومراج بر نویسم میخی همه بحثا نویسید به یکم او تنبیر امرو بزمار نابرا مصر و سومري تمام اللي افدیسا دو آلیه نویسه و مثلا هیروگلیفه بار خلافت سر آلیه مصری بله اف پرسامه سیم بو من دو پرس جبو بشا دویم کام به هفره بنهرن پرسا چارم بشا دویم چیه؟ مروفن کو به حسانی دکارن به دردور را تکلیه دینن جوان را چه تگوتن بروکری به پیخواس ج سروکری ده ملوکری دیسا 45 ثانیه دماوه هیه مروفن کو به حسانی دکارن به دردور را تکلیه دینن جرات بیشن سوسیال نوسا 20 ثانیه دماوه هیه اون دکارن بفکرن 8 ثانیه دمایه باورم برسوا خاله هر میوان ما دپین خورا کرن دمجی قدیه که ام بنهران چه برسف دانش بو و پرسه ولی توبا گوتیه ده دلبرین و بیریوان جی گوتنه که ام به هفره بنهران برسوا و پرسه بروکریه آن ملوکریه برسم نردو جی بروکری کسین کو به حسانی دکارن تکلیه دینن کسین کو وکرینه سارنینن گرمن جبو زاروکان پیوه که بدهب کیفا من زیده تر جراته خریف دوست تی گوتن زاروکن کو بچن با هر کسی تکلیه هر کسی را داتینن دکارن جواد بکن با آخوان جبو وانجی خریف دوست تی گوتن لیف بروکری ساعت خوش بله اف پرسامه چارم بو راستی از گل کی مراخت کم پیشبازیه که اوسا گل کی به کلجان و جوش چید به کام بنهرن پرسک مما اموی پرسیجی ببینم پاش عمل تابلوی پوانا بنهرن از گل کی مراخت کم روش چوایه وی چه ببه بله تماشاوان هجاج بو بشاد دویم اگر هون مالن خو آماده بن بلا پرسامه داوین به لکودره جبو دمس دبیجن موت آگری به ارزروم ج سمسور ده مردین 45 ثانیه دماوه هیه لکودره جبو دمس دبیجن موت اگر فکره که وطنه بی و نبیست بی و دکارن هنک و بجیر کال بیجنگی خن خوب بگینن و بجیر که دی و بجیر که راست ده ثانیه دماغ مایه بله دما مقدیه هر سه میوان ما برسوین خو آماده کرنه که ام بنهرن برسوین وان چنه سه برسوین جدا هنه توبا گوتیه ب دلبرین گوتیه ج بیریوان گوتیه
و نبیست و قد نبیستیه مجي قد نبيستيه اما زين باورم درنكه. نه سمسوره نه مردین مردینه درنکه نه نه مردینه نه سمسوره یا آگری ارزرم از İşte Ali Serhad'e gezmem nabera agri ve Erzurum'e demam. Le mgobla agri be çünkü çitevayi garip. باشه که ام برسه و ببینیم پاش از پیشنیازکش بۆ بکەم بەلێ تەماشاوانن هێژا کە ئەم بنهێڕن لە کو دەرێ ji di misra dibêjin mot سەمسور dilberîn pîroz dikin saet لگل xweş از نزانه بوم Mot. جایجی ل هوالین در دوره دبین گلو بی چاوا دیگوت نهوان ین و بجار کند درد کتن ناسین مهنه دبین گلو دنوا خفتنا وده ما بحثا دمسی کریه عنه از باورم هوالی کی بکارانی بو یکی سمسوری yani dibekû ji wir yani hûn dizanin gelek nivîskarên bi qedr û qîmet ji Semsûrê hene Osman Sebriye, Sami Tane û Welat Tilkene û gelek Mehmet Öncü bi taybetî Mehmet Öncü kesek gelekî afrîner e û gelek xebatên wî yên berhevkariyê hene û ev peyva mot di berhemên wî de pir zêde derbas dibe. Îje Semsûr kaneke birastî bêbiniye ji bo Kurdî çavkaniyeke gelekî xurt e zimanekî gelekî xurt li wir hîne ji tê bikaranîn ev jî tiştek bû me Hin bun. ferhenga xwe zêde kirin Aslında peytanka xwe zêde kirin Di serê xwe zaten bi Samsur asta yekemî de min avêt. Min got ji ber ku ciyekî zêde asîmîle bûye de aliyê. Wekî gelek ciyê Kurdistanê lê min got zêde asîmîle bûye de aliyê ew kê de aliyê ziman de hinkî Tirkî zêdetir navdê min got her halde tiştek wisa wê newê ew kire. Jalî ziman ve nav Semsûrê ez dibêm mixabin ji Amedê çêtir e yani. Rewşa Amedê raz dibêjim mixabin divê rewşê de yani. Semsûr jê çêtir e jalî bikaranîna Kurdî ve. Lê gelek nav hene dibe ku min ji bîr kir vê gelek heval û hogrên min bixwe jî hene. Bi rastî Semsûr jalî zimanî ve jalî parastina ziman û berhevkariyê ve gelekî kesên bi nav û deng lê hene ku berheman gelekî hêja da afirînin ev jî wisa hat bîra min got ez were Em parve jî hîn bûn. wek pêşniyazekê. Belê temaşevanên hêja bi vê pirsa xweş em bêjin me peyvek li peyvdanka xwe zêde kir me beşa duyem jî li pey xwe heşt ka îca em bi hev re binhêrin pirêzeya me çawa ye rewşa puanan belê tûba 600 puanên wê hene dilbirîn û bêrîvan jî her yekê 800 puanên wan hene. Dîsa rewş gelekî nêzî hebin her sê pêşbazên me bi rastî gelekî pêşbaziyeke bi kelecan derbas dibe. Dîsa di dawiya vê beşê de wekû min serî de jî gotibû pirsên me yên sedî sed hene. Ji ber ku we her siya jî bersivên rast dan mafê we her siya heye ku hûn pirsên sedî sed bixwazin. Ez ê dîsa ji we bipirsim heger hûn pirsê sedî sed bixwazin û rast tê derxin ev puanê ku we di beşa duyem de girtiye ew puan du qat dibin. Heger şaş bê ew puan nîvenîv dibin lê dîsa jî hûn dikarin bersiveke dî bidin wan puana bînin ser keysa berê ev pirsên sedî sed derfeteke ji bo ku mirov puanên xwe zêde bike. Ez ê dîsa yek bi yek bipirsim tûba dîsa sê zerfên min hene tu dixwazî ez pirsa sedî sed tişte bipirsim yan na? Belê dixwazim. Tu dixwazî? Dilbirîn? ez îcar bixwazim. Îca dixwazî? Sehet xweş. Bêrîvan? Ez jî dixwazim. Tu jî dixwazî? Îca ez heta we her siya xweş ka em binhêrin ew ê pirsên sedî sed rewşê biguherînin yan na? Tûba? Bila dîsa ya min ya sor be. Bila dîsa ya sor be. Erê. Belê temaşevanên hêja piştî beşeke xweş û bi kelecan sê mêvanên me jî pirsên sedî sed heq kirin ji ber ku bersivên rast dabûn her sêya jî gotin em pirsên sedî sed dixwazin tûba got pirsa di hindirê zerfa sor de ji min bipirsin. Ka em binhêrin di hindirê zerfa sor de pirseke çawa heye?
لهرما کارتاجا دیروکی نها کیجان ولات هەیە؟ A. Mısır B. Tunus C. Sudan D. Fas. Ez dîsa bi bîr dixin pirsên sedî sed da em bi demê ve sînordar nakin, hûn dikarin têra xwe bifikirin û jokerên we jî hene, hûn dikarin jokerê xwe jî bi kar bînin. Mamoste ez joker dixwazim. Jokerê dixwazim. Te joker dixwazî? Erê. Hema wisa bi dervekê. Ewla bi dervekê. Baş e. Heqîqetê ye du jokerên me hene. Yek, eger tu bibêjî tu bixwazî em pirsê diguherînin, ya dudiya jî eger tu bêjî navbera du vebjêrka de mame, du doyên şaş diçin di do dimînin. Tu kîjan jokerê dixwazî bikarbînî? Pirsê bigorîne. Pirsê biguherin. Erê. Belê em ê pirsê biguherînin, te got erê? Erê. Erê. Belê hevalno mêvana me mafê xwe yê jokerê bikar anî û got bila pirsa min ji sedî sed biguhere, ka em binêrin wek pirsa jokerê hevalên me ew ê pirseke çawa jê bipirsin. Nexweşîna bi navê sendroma Downê ji ber zêdebûna kîjanê dertê holê? Sendroma Downê. A. Mitokondrî B. Stoplazma C. Lizozom D. Kromozom. D. Kromozom. Tu dibêjî D. Kromozom. Te got erê? Erê. Baş e. Belê ka em binêrin tu ba jokerê xwe di cihekî rast de bikar anîye yan na? Pirsa wê guherî û bersiva xwe bi lezgînî da ka em binêrin D. Kromozom bersiva rast e an na? Saet xweş. Spas. Stratejî jî mühim e divê Jokerem pêşvaziyê neço? de. Yani hîna beşeke dîl pêşberî me heye, hîna pirsên ku puanê wan zêdetirin jî pêşberî me ne, tê te li vir di cihekî rasta jokera xwe baranî bikaranî, puanê ku te di beşa duyem de wergirtin ew diqat bûn. Saet xweş. Spas dikim. Belê îca dor, dora mêvanê me yê duyem dilbirîn e, du reng di dest me da mane, pirsa hindirê kîjan zerfê de tu dixwazî? Ez bi rojê bawerim ez dibêjim zer. Zer. Erê. Belê te wateyeke xweş li zer bar kir, ka em binêrin tu û şansê xwe pirsa di hindirê zerfa ser zer de pirseke çawa ye? Trablus paytexta kîjan welatê Afrikayê ye? A. Cezayir B. Tunus C. Libya D. Mısır. Dema te jî têra xwe heye, tu dikarî têra xwe bifikirî û du heb jî mafên te yên jokerê hene, ez wan jî bi bîra te dixim û tu dikarî bi deng jî bifikirî ji ber ku ev pirs tenê ji te tê pirsîn. Îca dor dora te ye. Van welatana hemû nêzî hevin. Ez karim mafê xwe jokerê nîva nîv bikarbînim. Tu dikarî mafê te ye. Tu dixwazî mafê xwe yê jokerê bikarbînî ku du bersivên şaş jê biçin. Te got erê? Erê. Erê. Baş e bila hevalên me du vebjêrkên şaş jê bibin ka em binêrin di dest me de kîjan vebjêrk dimînin? Belê di doman A û D jê çûn, B û C man. Trablus paytexta Tunusê ye an Libyayê ye? Dîsa ez bi bîr bixim dema te bi demê te sînordar nakin, tu dikarî têra xwe bifikirî. Ez ê bibêjim C Libya. Tê bêjî C Libya. Te got erê? Mecbûr. Mecbûrî. Baş e way lembeya me ji xwe pêk het zer bû carekê ka em binêrin ew wateye ku te li zer bar kir ka ew ê roj li te hilê yan na? Belê temaşevanên hêja ka em binêrin Trablus paytexta Libyayê ye an Tunusê ye?
خوش سپاس دکم پیروز به تجی پوانی کد بشا دویم ده گرت او پوان دقات بون تجی جوکر خود جه کی باش را بکارانی براستی رو پیشبازن ما هم خودی ازمونن هم خودی استراتژی و هم جی گلکی تیروتجی و داگرتی نه کام بنهرن داویا مهه او کیه به فینالیستن مه درا دی سالوه درال گل مبه بله بیروان اشترا ظرفا کسک اجی بیشم باوریم خوازای هی رنگی کسک دنگ هر سه رنگ هر سه ظرفن مجی خوشن کتیم با هف daha خوش تبن ایجا کام بنهرن دهندر ظرفا کسک ده جبو بیروانه او شانس خو پرسکه چوهیه کی جان ناوی چولا باکور افریقایه A Sahra B Gobi C Angola D Patagonya از دی سواک اصول به بیره تجید خم ام به دمت سینوردار ناکن و ده بجی جوکرین تجیهنه هر 3% سدیست جی افریقای هاتن کام بنهرن کی جان ناوی چولا باکور افریقایه yani fikrim öyle naberan diş kadını yani sahrayım gelek carat dibihizin ejber ku gotiye bakuri Afrika'yı zineki naberi de demenim eji jokera xoya webjer kab karbinem bla de webjer bimenim تجي دخوازي دو وبجر كان شاش ام جي ببن اري اجي وصاب كاربينم تگواري بله اري بله تماشاوان هجرا میوانا ما بریوان دبیجه از دو دلم دنابرا دو وبجر کان دمامه که ام بنهرن مافقوی جوکری بکارتینه حوالین ما دو وبجر کن شاش بلا جی ببن ده دست مده چه دمینه بله ده دست مده آ و دمان صحرا و پاتاگونیا صحرا دبیجی صحرا تگو اره بله اره بله اره بله میوان آمد دبیجه صحرا ناوی چولا باکور افریقاییه که هم به هفره بنهرن برسوا کدای راسته آننا صحت خوش تجی برسوا که راسته پاتاگونیا گلکی دوره قطعونا فکری به مال پشت ارژانتینی از نشاشپم امریکای باشور ولی صحت خوش براستی کلجان به بیکو دا کوی بردوامه که ام بنهرن پشتی پرسن سدی ست هر سه میوان مجی جو کرک خوب کارانین و برسوین راستان تابلوی پوانا چوا چه بویه تو با 1000 پوان دانه هف دلبرین 1400 پوان دانه هف بریوان جی 1200 پوانین وهنه باشه دیسا اون گلکی نیزی هبن پرسک هر تشتی دو گوهرینه باشه تشتکی کنج با بشا دیم بیجن جیا یکم پرسنه کی زحمت ترن لی اف مثلا دپیک و بوتون را دبه خوشتره باری کی خوشتره دم جیهنه کی دم فکری نیجیه باشتره نوسا یو سا خوشتره جه بوتون بلایه بوتون دا ته گراند مای براستی که تواهی برنامه بوتون بیا شو خراب نه بشه سیا بشه که براستی جبو بشتاران ده خوشه جبر که بشانه بشه کاتگوریانه هون بخواه کاتگوریان خو هل دبجرن هون دبیجن ام دخوازن جو فلان کاتگوری پرس شمارواره هنکی کاری و حسانتر دبی دم جی زیده پوان جی زیده هر کدی چه پیشبازی اما خوشتر دبی بله تماشاوان هجرا بشامیا دویم بوی آوای بداوی بو بشامیا سیم دست بید که بله تماشاوان هجرا بشا سیم بشا بشان بشا کاتگوریان
هر سه میوانین ما آماده نه پوانین وان گلکی نیزی هوا براستی رو برنامه که گلکی به کلجان و جوش درباز دبی ام خن زانن او دو بش چوا درباز بون پرزو درباز بون نه دور بشه کاتگوریا نه 6 کاتگورین مهنه از جواره بخوینم نه جوان 6 کاتگوریان هر یکی جوه دکاره از 2% جوه بپرسم دیسه اگر کون برسون راست بدن د داویه بشه ده مافی پرسن سدی سد هیه و هر یکی وجی یک جوکرک مافی و هیه باشه جبو بشه سیم از کاتگوریان بخوینم و دیسا پرسا یکم از توبا بکم که جکی جان کاتگوری پرسید خوازه کاتگوریان ما ششن ویژه جیهانه خیزه فیلم جم نافدار ویژه دوکی و آلاو و آمور 6 کاتگوری هنه تدخوازی ام پرساته جکی جان بشش تب پرس ویژه کی جان ویژه جیهانه یا ویژه دوکی یا جیهانه ویژه جیهانه باش بله تماشاوانین هجا اگر هونجی لمالین خو آماده بن لبر اکرانین خو آماده بن میوانا میا یکم توبا گوت جویجه جیهانه پرسکه جمن بپرسن که ام به هفره بن هرن دوی بشه دا پرسکه چوا دیش بود توبا درکبه آفرینر لهنگ نافدار پینوکیو کیه؟ آ کارلو کولودی ب اومبرتو اکو ج لویگی پیراندلو د دینو بوزاتی 6 ثانیه دمت هیه و حبک جی جوکری تهیه از وانا ببیره تدخم بشامه داوین اصلا نفسه بشا داوینه 2% اوه اشتا بین پرسین و اگر تتی درخیجی پرسا سدی سد جی هیه آره یعنی 3 پرس هیه کشتا بی پرسین از yani Umberto Canini از وی زانم راستی چرا که پینوکیو زانم لی مسکاری ویگا نای بیرانم از خوازم و جوکر خود بعملینم جوکر خود یه بخدینی جوکری تش خود یک چوبو یک مایه دو وبجر کن شش تدخوازی جه بچن اینوسا تگوهری؟ اره ولی میوانا ما جوکر خود خوازه بکار بینه دبیجه بلا دو وبجر کن شش جه درکون که ام بن هران بلا حوالن ما دو وبجر کن شش درخن دست مده کی جان وبجر کدمینن آفرینر لهنگ نافدار پینوکیو کیه؟ آ و جد دست مدامان کارلو کولودی لویگی پیراندلو شخص زنبوم اومبرتو Canini خوزه مابونه هر دیگه مایی چورا ایده تیره سانتر بونه نابراسی هفته مابون دمیم جی کم دبه صدی پنجی شانسی نیست چون که ندیار استم ببیجم اوه از ببیجم کارلو کولودی کارلو کولودی تگوهری؟ اره باشه میوان آمد ثانیه داوین ده گو کارلو کولودی آفرینر لهنگ نافدار پینوکیوه که ام بن هرم برسوا کدایه راسته آن نه چند خوش تبرسوا راسته تپوانه خوارگرد باشه ایجار دوره دل برینه کام بنهرن از کاتگوری جاره کدی ببیره تبخم ویژه جیهانه خیزه فیلم جم نافدار ویژه دوکی آلاو آمور از ببیجم ویژه دوکی تدخوازی پرسته جور وره باشه کام به هفره بنهرن جبو میوان می دویم دلبرین جویجه دوکی حوالین ما پرسکه چه آمده کرنه کی جان دستان بحثا شر خال و خارزیان دکه آ گرو کلک ب سیابند و خجه ج قاوای حسنکار د مم آلام 6 ثانیه دمته و حبک جی جوکری تهیه تو دکاری اگر کت باش امین نیوی و بجیر کند بیجن گیخی
شانسê xwe zêdetir bikî. Ker û kulek min qet niha derbarê wê de tiştek ez zanibim nîne. Siya min dixwaze ji xwe çîroka evînî ye masa şerê xal û xerzan nake şu kavayê hesinkar mesela wê nizanin memê alan jî di heman demê de a evînî ye. Ez ê bibêjim a ker û kulek. Tu dibêjî a ker û kulek te got erê? Erê. Erê. Baş e kan binêrin destana ker û kulek behsa şerê xal û xwarziyan dike yan na? Xweş. Carna mirov ji ber sifên neemîn bêjî bi mantiqa ku te li bêjingê xistin vebjêr ku te xwe gihand vebjêr ka rast. Sihet xweş. Te xwe xweş gihand ber siva rast û te ciyê xwe parast. Kan binêrin îca wê bêrîvanê çi bike? Kategoriyên me ez dîsa bi bîra te jî bînim. Wêjeya cîhanê, xêzefîlm, cem, navdar, wêjeya devkî, alav û amûr. La wêjeya devkî be. Wêjeya devkî te jî bêjî. Baş e. Kan binêrin ji bo bêrîvanê pêşbaza me ya sêyem di beşa sêyem de pirsa sêyem ew ê çi be? Bûyerên kîjan destanan li heman herêmê diqewimin. A. Zembîlfiroş û dimdim. B. Derwêşê evdî ker û kulek. C. Memê alan û genç xelîl. D. Ferxik û sitî, rizgan û nûrê. 6 saniye dema te û jokerek te jî heye. Baş ekul ser pirsa dilberîn me şîrove zêde nekiriye ew ê bersiva vê pirsê jî hinekî hinek belkî derketa holê. Xal û xwarzê herî zêde li Rihayê derwêşê evdî jî li wir e. Yani destana wê jî li wir derbastivê. Lê nizam ez pir bê biryarim dem jî pir zû diçe. Memê alan genç xelîl. Jokera min hebû nawsan. Jokerek te heye û hîna di pirsmane ji bo te. Jokera te ya ku tu pirsê biguherînî maye. Kela dimdimê zembîlfiroş. Ez bêjim B. Tu dibêjî B. Te got erê? 5 saniye dema te ma. Min got erê. Wala ne bawerim ama min got erê. Te got erê. Baş e. Kan binêrin bersiva rast vebjêrka B ye yan na? Sihet xweş. Yani pirsekê hinekî ku mirov dikar bû wek dilbirîn yani hinekî dem hebûye tê xwe teqez bigihan dayîkê pirsekê bûye wê bû. Baş e tûra yekem me xedand me sê heb pirsê xwe pirsî her sê pêşbazên me jî bersivên rastan. Niha dîsa dor hat te îje ji bo te 5 kategoriyên me man. Te kategoriyek yani te pirsek ji xwe bersivan dibû niha ji 5 kategoriyên ku mane yekê divê te hilbijêrî em ji kîjan kategoriyê pirsê ji te bipirsin? Ciye navdar. Navdar. Erê. Baş e. Kan binêrin ji bo beşa sêyem pirsa duyema Tuba çi ye? Kîjan navçeya Bedlîsê bi gopalên xwe navdar e? A. Tetwan. B. Xelat. C. Norşîn. D. Xîzan. 6 saniye dem heye û mixabin jokerên te nemane. Kîjan navçeya Bedlîsê bi gopalên xwe navdar e? Pirsekê pir xweş e.
همه منطق دارن کوپال خلات خیزان تدوان آدمی رای راسته نوشین جی دشته همجی وان کوپال هاتمه باور ودر مینا خیزان و خلات جوره ev de yok ki de işte çünkü o da feki meki de yine gelek içine öderi. Hadi bizim xizan herhalde ev demine. Yani çok az içi mantık az bizim kopanlar. Çimo akaytına. Az seri mantık demişim. 10 saniye dema temaya. Az bizim xizan. تدبیجی ده خیزان تگوری. اره. بله تماشاوانن هیجا. کام بن هرن میوانن مین کل بر اکران خواجی لما تماشاد کن براستی هم جبو انجام پیشبازیه نها کلجانن و مراقدارن هم جی جبو برسوا و پرسه کام بن هرن کی جان ناوچه بدلیسه بگو پالن خواه نافداره مخابن خیزان برسوا راست نینه هوالندن کو برسه بداوی بگو تا چه؟ والله ما تشتغل نقول بس نظام نظام بو يعني تفكرك من درباري قوبانم بالليسي بتن ختي اختيار نبي هو لازم نبي يعني فكرك مش تنبدو عليه بله كان بنهرن ام تشتكي نو هين ببن كان بنهرن كي جان نافچه بدليسي بگوپالن خو نافداره گوپالک جمره لازم ببید یا مبزن همش کو بستینن. اصلا. خالات بگوپالن خواه بناو دنگه گوپالن وان بناو دنگن. تشنابه مشخو مقی هرتم تشته که مبزن ببن بلا نینم هنگ تشته نوجی هم ببن. برسامه پرس سپسیفیک ویا. مجیانه. تقول بلکی کو کسایته که بپرسن یا. نه نه سجیبه اما هنی چیکتی مثلا چطور مثلا زیاده سپسیفیک بود. وکی مینا پرسه موت. تو شانسی خود. بله تشنابه تا پوان گرفته بود پرساخیا بریده ما فته سدیسات جیه و کام بنهرن اوه حوالن ما پیش بازندن چه بکن دلبرین تشکی جان کاتگوریت خوازیم شتاب پرسن. از بیشیم آلا و آمور. آلا و آمور. باشه. کام به هر بنهرن حوالن ما جبو بشا آلا و آموره ده کاتگوری آلا و آموره ده جبو دلبرین پرسکه چواوی بشینن. کی جان جبو سارکرن و پاراستن آوه تی بکارانین. آ دیزک ب خلک ج جر د مشک. جير جير شيء ثانية ده ما تهبو از ببير بخم وكسول وكيدن او نبجي شخو مشك ازانم كو ناوه وجير ازانم جبو باراستنا و تبكارانين اللي جبو صار كرنا و تشتك وصا نظانم يعني نابر هفانا ده اكو علاقة بآويرها بين جيرة جير باشه تگو جه تدبیجی اره تگو اره مگو اره ساعت خوش کام بنهرن جیر جبو سارکرن و پاراستن آوه تیب کارانین یا نه ساعت خوش سپاس دکم برسوه که راست برسه که جبو ته هیسان یعنی دبه که هنه کسان نزان بونه لی تا کاتگوریه که باشل بجرد. الراسي هردو كاتيجوري من هناك علاقة من بفولكلور الرجيهية لوما من خواست وان هردو باشامبن اللي جاء دبي باشا علاوة عمور ده الترسيم كو برسك وك والله ما ورق اوي ددليا من جهة جار هي فاكتورة شانسي جار هي مروف برسن هوالين خود زانه يا مروف نزانه يعني اجويد الترسيم اوانتاجه که مروف کاتگوریان خو هل بجره او جی تشتکی خوشه بکیر هات ای باشه ساعت خوش سپاس وانه خو زیاده تر کرن که ایجا هم بنهرن جبو باشا سیم
پرسا داوین امش بریوانه بپرسن بریوان تو دخوازی ام پرسا تش کیجان کاتگوری پرسن از کاتگوریا زوج بیر دکم شکر مخوره توجه دفکیش خو بکارانی بو تمام نوسا تنکاری و جاره که دیهل بجری وجه جهان هیه خیز فیلم هیه جم نافدار و آلا و آمور تمام از بیجم آلا و آمور تجد بیجی آلا و آمور آره تا پرسا دلبرین دزان بو ای برسوی جاره میوانن موسا دنهرن کو پرسا جیران راحت هات او جی همان کاتگوری دومینن ادیتو شانس خو کام بنهرن کامز بله تماشاوانن هجا جبو بشا سیم پرسا داوین امش بریوانه بپرسن پیشباز امیا سیم کاتگوریا خو گوبلا پرسا مجی وکیا دلبرینج آلا و آموران به کام بنهرن پرسا که چوا اوش بریوان را به کی سمتراشه بکارتینه آ نالبند ب سولبند ج گوچکار د بیتار 6 ثانیه دمته و حبك شي جوكري تهيا كنت فرصة أخو بقارن سم جبوي الحيوانات بيجن سم جبوي روسا جرا أو كاسمه جبوي صولبند نابي أو يعني إنسان بيتار نزانم أما نالبند نالبند گوچکار نظام چیه؟ لی هر سکه دی نالبند جناله تی نالا حسباوانه که تی هر حال ده گرجور بی جبوی کسمه واجی چه بیجن برحتی هرن و سمه وینا که دکن تراش دکن یعنی زو سال نهات سری خود آوا دکن 15 ثانیه دما تمام از بیجم نالبند تبیجی نالبند تگوری اری باشه تماشاوانن هجا میوانامه بریوان گوت نالبند سمتراشه بکار دینه کام به هفره بنهرم برسوا کدای راسته یا نه باش برسوا راسته و منطقه کتا ریساجی راست بولگل کتا وبجر که دی تبو از نزانم بیتارش خو او کسی بیجیش که آجالانم بیجیش که برسا ایشی بنالبند گوچکار اکو سولا چه دکی آن تعمیر دکی آن سر راست دکی بویاق دکی گوچکار تی گوتن سولبند و گوچکار یا راست همان تشتن یعنی شو که مروواته آن بزن به همان کاری دکن سولان یان چه دکن یان تعمیر دکن وش خود دست ادمینه نالبند شخو اوجی سمه تراشت که بر یکو نال لیخه سمه تراشت که بکیست که پاشه نال لیدخه کام بنهرن ده داویه بشا سیم ده هوالین ما چه دانه هف چه پوان دانه هف تو با 1400 پوانین وی هنه دلبرین 1200 پوانین وی هنه بریوان جی 2000 پوانین وی هنه لگور وی تابلوی هر سیجی هندکارن پرسن سدی سد بخوازن جبر کد بشا سیم دا و هر سیانجی برسوین راست دان ایجا از یک بیک بپرسم تو با تو خوازیم پرسش سدی سد شتا پرسن یا نه از خوازم تشتکی اون دابکم ترش خواهد پاشم یا از کارف کم یا از بیم کبم ایکا بخیر باشه دلبرین اجید خوازم تجید خوازی بریوان اجید خوازم هر سه جید خوازن ساعتا خوش ام جید خوازن پرسن دهند روان ظرفان ده ببینن از بارم تماشاوان ماجی لبنده نه دبن اون چخاص پرس بپرسن او قاس او پیشبازی ادنابرا خدا چه دکن او جی براستی گلکی بکلجانه که زیده تماشا دکن و تشوپینن و هم جی یا ام تشتین که ام دزانم ببیرتینن یا جی ام تشتکی نو هین دبن تو کس ناخسره ده پیشبازی آمده و هر سیا پرسن سدی سد خواستن از شته بپرسم پیشی و پیشبازه یکم تو با تو پرسد هندره کی جان ظرفی داد خوازی کی جان خوازم بلا جاره ضربه بلکه تاوه سرم داد بلا جاره ضربه تدویجی باشه حتی پرسا داوین تو تشتک نزلاله که ام بنهرن
تو باو شانس خود ده هندر ظرفا زرده پرسکه چواوی درکوه پرسکه جردنگاریا جیهانه دبیجه ریزچیاین آنده لکی جان پارزمین جیهانه نه ریزچیاین آنده امریکای باکور به امریکای باشور جه اروپا ده اوراسیا از ببیرت بخم بدمه ام تسینوردار ناکن تدکاری تیرا خو بفکری لی مخابن جوکرنته ایدی توننه ایدی با آوه یکی دویت برسف بدی وی پرسه تدکاری تیرا خو بفکری و برسف باخ Rezeyin andı, yani Türkiye'de bejin sıra dağlar ev. بله بله ریزه چیا گلک چیا به هفنه ریزه چیا Rezeyin andı Avrupa'ya. لمنان هرات تبیجی چه؟ Avrupa, C Avrupa. چه؟ از تنه بپرسم بیجم تگو اره؟ Eri. کایجان بمراخ لبنده نه برسوا و پرسه جه اوروپای یا نه؟ خبن ریزچی این آنده نه اوروپای نه. Bejin çayı ها سه وبجر کن ممان امریکای باکور امریکای باشور و اوراسیا پوانی کو تدبشا سیم دا گرت تنه او پوانی ته داکتن نیوی نه تو بخوازی وبجر که کدی ببیجی او دکارن دی سوارن سرکی سابری دقات ببن تو بخوازی تدکاری از خواه دکشینم جی لی پوانی ته کیم بون تو برسف بدی چیتر بیاویش بوده Rasta da Ant dağları bejin çayı Ant ne Avrupa'ya bu? Aşağı işte bir anım. خبن نل اروپایی بون Nasıl? جهه کی دنن ادی که Amerika'ya. Vay خالی من. نخواسته بجم Amerika'ya Bakur. تدبیجی امریکای باکور Eri. تگویری Eri. کام به هر بن هران ریزچیاین آنده لامریکای باکورن آن نه مخابن نه لامریکای باکورن تذکاری وبجر که کدیجی بیجی دیسا او ما فتحیه Amerika'ya başvur. تبیجی به امریکای باشور بله. تگویری Eri. کام بن هران میوان آمد دبیجه امریکای باشور ریزچیاین آنده دبیجه لورن کام به هر بن هران برسوا کدا برسوا راسته یا نه لیل امریکای باشور افرزچیا مگله کی ناوی وان بیست Şekilde ki. گله کی دریجن امریکای باشور لقراخ زریای Rasta nizam çime usabı zam cara avul nabiyizim. Çim çeşitme şaşkır. تشنابه کام بن هران اوی پیشپاز اندن Çabı. جواب کن دور دورا دلبرینه دو ظرف ماند دست مدا سورو کسک بلا سور به 5 قرش زیده به بلا سور و رنگ کردای نوسا هر سه رنگ کردانه لی سور زیده تر حز دکن کرد کام بن هران جبو پرسا سدی ست یا دلبرین پرسا که چوا ده هندره و ظرفا سور ده هیه زریای آرکتیک لکدرا جیهانه جمسرا باکور ب جمسرا باشور ج اکواتور د روژهلات زریا انجی اوشن اوقیانوس آرکتیک لکدرا جیهانه از ببیرا دلبرین جی بخم ام بدمه ویسین اردار ناکند کاره تیرا خو بفکره
و مافێکی ویە ژۆکێرێژی هەیە دەکارێ پرسەی بگوهڕێنێ. دەربارەی پرسەت فکرێکە من نینە وڵا. پرسەی بگوهڕێنن؟ پرسەی بگوهڕێنن دەتخوازی ژۆکێرە خۆ بکاربینی و پرسەی بگوهڕێنی دەگوهرێ؟ ئەرێ. بەلێ میوانê me duyem Dilbirîn got bila pirsa min biguhere. Belê mêvanê me gotibû ez pirsa jokerê dixwazim ka pirseke jokerê ji me bipirsin mafê xwe yê jokerê bikaranî ka em bi hev re binêrin ji bo Dilbirîn ew ê pirseke çawa were. Kîjan navê korîtiya rengan e? A. Platonizm B. Darwinizm C. Daltonizm D. Dermatoloji. Dema te têra xwe heye tu dikarî dîsa vebjêrkên ku tu dizanî çi ne li bêjingê bixî qet nebe barê xwe nekî sivik bikî û درماتولوژی ji bo nexweşiyên çerman ez wisa zanim. Platonizm û Darwinizm yani Darwinizm jî li gor ne nexweşî ye qasûka zanim. Platon jî ku mamê Platon be wekû ez difikirim wisa be. Rê Dalton jî bi hawayê tidê û redkît de karakter bû. Lê korîtiya rengan ji bo te jî heman tişt derbastar e ez bi bîr bixim tu bersiv bidî heger rast be puanê te duqat dibin heger şaş be nîvî dibin lê tu dikarî dîsa bersiveke dî jî bidî. ez dixwazim li noqteyê xim tu zanî. Ez bibêjim C. Daltonizm. C. Daltonizm degwerê Me guherî. baş e ka em binêrin Dilbirîn li noqtê xist yan na? Ji bo vê pirsê bersiva C. Daltonizm bersiva rast e yan na? Saet xweş. Spas. Bersiva rast de puanê ku di beşa sêyem de girtibû dixat kirin. Ew mantiqet rêsa baş bû ji xwe dermatolojî ew beşa kul nexweşînên tekildarî çerm dinêre. Darwinizm ji xwe Darwin û teoriya wî û filan ji xwe Platonizm jî te got û dest me da ma Daltonizm. Dibe ku tip bi hawayekî din bifikire. Ji we kevî têşxa. Spas dikim. Ji we dibêjin Dalton xwîşkên Dalton bi birayên Daltona dibêjin we kevî hemî weke hev her halde ji wê Ez nizanim ji wir hatiye anna lê tiştekî ew dibe ku tekiliya wî bi hev re tu nebêjî ez tirsiyam ku te heşê tev li hev bikî lê te bersiva rast da. Na dora pêrîvan e maye hinekî kelejana we sankî ket. Ez dişûna we da kelejanî weka Ez zanim ez bin ketim îdî kelecan em çawa. ez ketim ji tirsên bo te zerfa kesk maye ji xwe îca ka em bi meraxin encama pêşbaziyê hinekî diyar bû lê em merax dikin ka di hundirê zerfa kesk de pirseke çawa heye. Dîsa ji erdnîgariya cîhanê wek her du pirsên sedî sedê din daristanên bi navê tayga li kîjan herêma cîhanê ne? A. Avustralya B. Mongolya C. Hindistan D. Sibirya. Ez bi bîra te jî bixim jokerekî te heye û dema te sînorkirî nîne tu dikarî têra xwe bifikirî ka ev daristanên tayga li ku derê ne? Allah hiç fikrekî min tune ye.
پرسین داوین هنکی زحمتن جبر که بردل وانجی گرانه یعنی که راست تدر خمروف 1600 پوانجی مروفت کاره ورگره نه وکی سیبریا نبیش خو سیبریا نکی سرمایه برفای دارستان نکی اگنینه منغولیا قد فکریم تنه هندستان شیناهیه استرالیا شیناهیه دارست تای نظام از زیاده تبلیغ مبتدنا همین ازیمته نه من فتیه جو کرجیه اری راسته تو کیف آخوی کارمجی از ببیر دخم پرسیب گوهرینه لیک زورتر نوی پرسیب گوهرین شخو مافی موتنی ما بو نسا شخو پرسا داوینه و جو کرته اگر تب کار نینی و جو کر شخو جورد منه جمهرد مینه تمام ناخوش خورا ببم پرسیب گوهرینن اذا كان يجي بنهرن جبو بيريفاني جبو برسا داوينا ايرو برسا كه چوا حوالن ما آماده کرنه مروف جبر کیجان اندام لاش خو دکله ا لنگ به مل ج چاو ده پشت دیس از ببیر بخم به دمه ام تسینوردار ناکن لینک لینک برسکه گلکی حسان بو نفسان yani gerling ve hesana gel kutuştaki cüda da beni de tına betet beji yani piştici ya kudu be ama dama pişti be zedatursa vaki khuz anje tiştek dite gotun ya link dama lingem rok be qop be anje tiştek be kullake akbar evadçi yani jbersa linge link tezbe link tagore eri باشه میوانه ما دبیجه لینک کام به هفره بنهرن برسوا کدایه برسوا راسته یا نه ساعت خوش پرسکه جارنا کمروف پر باش تزانه مروف دبی گلو دبی کو افقه حسام بی مروف که گمانه دب راستی پرسکه حسام بو تباش کریه که تجو کرا خوشتیه داوی. نه خدای نخویا بیه. تایگا بچون آوی. تایگا هیچ چیکم سام نویست. اوه بچویا تا تایب گوتا استرالیا دورا هندستان پوانه تایو گلکی بچونا باشه پرسن مال و دراب داوی بون که ام به هفره بنهرن تابلویا پوانان چیه کی جان میوان ما اوه هفته به به فینالیستن دو هفته بوری را دیسا به میوان استودیو ما بله پیشواز ما یکم توبا 1200 پوان نویهنه دلبرین پیشواز ما دویم 3000 پوان نویهنه بریوان پیشواز ما سیم 10800 پوان نویهنه لگور و روشه و تابلوی فینالیست یکم فینالیست ایروین دلبرینه ام پیروز دکن و هفته یا بید داویا مهدا به فینالیستن دن را امید ده کلجانه به هفره دیسا بجین انشالله الورجي ان شاء الله سركفتن هبه راستي او برنامج قال لك خوش بو از من نبو ما كمجي وكيف عم بعت أظن صاممينا وقتنا من لي راسي جدل دبيجي او هست كنت سريد بترتنا وداوية بترت شيء بتشتك هي الناظرة دم جوهرت باوريا من جوهري بله ساعت خوش براستی از بخوا گله کی کیف خوش بوم ایران زانم روش چوا در باز بو گله کی زو در باز بو پیشبازی که کلجان بو لی مجبورن کسک به فینالیست و هر سیاجی حق کر براستی هر سیاجی گلکی پیشبازی که خوش در چه بو روزه که خوش در باز بو بیرانین هم خوش مدان هف ام به هف را مگلک تشت به بیرانین و ام هینی تشتن نوبون تشتکی گوتنن کم بخوازن گوتنه که کم بخوازن بیجن تو با تجی کرم بکه چه بیجم اولی خو پیروز کم جبوی سرکفتنایی به پروگرام خوش بو از بختوارمش بو از تبلیغ بو
سپاس دکەم. ساعت خوش او ترسا کو کس نویرن بین او کلجان و فلان لوی نا درا بلاوەرن پشتی دمکی ام لپی خود هیلن نا بلاوەرن خۆشە یعنی نەوساەکە کی کنه پوشماند به ئاینوسا ایروان Yani ez jî pir kêfxweş bûm. Rastî jî hin peyva jî hîn bûm. Mesela mot min nebihîst bû taygayê ez hîn bûm ku Sîbiryayê hev qasî me ji holê re kir. Yani tiştê wisa cana ew jî derkevin serî de kelecanî hebû lê piştre ew kubû. Ji hevalê xwe re yani serkeftinê dixwazim û bihêviya ya din de jî serkevê. ساعت خوش û ji hevalê ku kedê didin re jî spas dikim. ساعت خوش مالا و آقا بله ام جی لور ام چار کس دخوین لیل وی درا گلک حوالین مهنه که کده که مزن دادن و به برنامه خوش را دگهینن اف تشتی که چار کس لورا دبیجن و دکن را دگهینن به میلیونان کسا ساعتوان همویان خوش بگمان دیساوان حوالان جبا کن دستوالا نچن سپاس دکەم. پرتوک دیاری و پیرانینم بچوک ش برنامه امش با آماده کرنه ساعت و خوش مالا و آوا بله تماشاوان هجا ایروژی به برنامه که تیر و تجی تیرزانین و کلجان و جوش ام گیشتن داویا برنامه خو هیویدارن هونجی لبر اکران خو اف کلجان اکملورا جیا و جیا به کسین کو بخوازن بشتاری برنامه ما بن در یمل هر کسی وکریه هر کس دکاره کرم بکه وره وی درا وی کلجانه به مرا بجی هفته یا به داویا مهیه دلبرین ده پیشواز می فینالیست می یکم فینالیست می ایروین دلبرین هفته یا به هر دو فینالیستن هفته بوری را ده داویا مهدا پیشبرکا مزن جبو خلاتا مزن امدی سال پیشبری وبن حتی هفته یا بمینند خوشیده دم باش